And the winner is Ketuke. Kakinya pada keinjak. Dan terima kasih buat semuanya. Saya nggak nyangka Ketuke bisa. Trofinya dong Pak. Trofinya Pak. Trofinya. Trofinya Pak. Trofi. Ini kita dapat ya trofinya. Oke. Seekor sapi. Tiba-tiba pulang. Iya. Maya nih buat dipotong makan. Bisa kali berlima mau. Bisa buat. Yang. Betulnya Tedis. Iya. Yo. Jadi opening yang gak jelas sama sekali, Ya. absurd, tapi cukup menghibur kan? Harus dong. Seru dong. Iya lah. Kita. Harus dong. Hilang banget. Geser. Oh, lihat dong. WhatsApp. Yo. Salam ketemu kembali bersama Ketuke Project. Yes. Bimo. Dan Yudis. Salam ketukar. Udah lama kita yang ketuk-ketuk ya. Iya. Udah lupa. Oh, Para tetangga. berisik woi. Oke mau. Oke. Chapter berapa? 7. Kemarin 6. 7. Kemarin gue sudah melewati chapter 6. Sekarang chapter 5. Yo, iya. Itu apaan mau nggak ya Pak? Terus itu yo Hachimaki bis kamikaze. Continue mau langsung. Nantinya aja tanpa banyak cincong. Iyalah, lu udah siap banget itu kayaknya mau. Gaspol. Ya. Siap sih. Finally. Kalau udah masalahnya. Lagi mau. Ayo bis. Candas. Deh. Oke, nice, yuk, nice. Langsung disembur lagi sehat ya, ya mempan mau. Wih, gokil lu. Wah, itu mereka mau. Ada sesuatu bisa belum mau. Pentingin item dulu kali. Iya bisa. Egois. Next. There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But none of us will get Berarti very far without the dulu serum. Iya. Udah cepet banget nih bikinnya mau. Take the serum. Hey, one of those is mine. Get your ass up to the house. I will deal with you later. Get you. I'm gonna get you. Lagi mau. So I want you to die. Ayo, lu ke sana. Nah, kita keluarin dulu. Susah. Aja sih. Matanya mau.
Now, I've seen everything. doang. Sepele, Dis, sepele. Ethan, Iya this way. sabar. Udah pisau lagi mau. Use the serum on him. You want me to cure him? Aku mau. Ayo. Iya. Yeah. Jadi pikiran berguna. He's waiting for us. Dan dia kok nggak diinjek ya? I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Tidak sulit. Ini apa sih? Ntar gue diskusi dulu sama teman gue ya. Hah? Iya. Ya sweet lah, menang siapa? Lo siapa? Kalau gue menang, ya. Ya kalau gue menang menang Zoe. Zoe. Oke, itu Zoe, siapa? Jepang apa sweetnya nih? Biasa aja. Ini bisa. Hup. Hi. Nah, ya udah Zoe. Tadi gue Mia sih sebenarnya Ya, berarti. ya udah Mia lah. Zoe. Udah Mia. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go! I don't want to hear it. Both of you just go! Go! So, What the hell was that? It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Evie! Zoe? Zoe! cuma dong. Gue nggak tahu sih. Lalu menjadi Mia mau. Yos. Jangan. Hitam. Ethan? Ethan! No! Ethan! Ethan! Oke. Ah, kaget gue. They're all dead. What is it? Kayak gosip tau gak lo? Iya. What the fuck are you talking about? Sebel sih gue. Nah, itu mau. Anabel. Ternyata Anabel mau. Kan Abel dibalikin semua Dis. Gang keroknya. Abel. Tuh, tempat dari awalnya anak. I have. Ah, saya mau, saya. Yo. Bro. Ini cuma 2. Nah, itu. Nah, apa sih? Kita udah mulai menua Dis. Udah Ambil mau, ambil aja menua. mah. Saya break. As. Watch it. What? Why? You need to remember, so we can be a family. Boleh tembak sini bocah. Apalin Dis mukanya Dis. Apalin mukanya. Di pondok awas aja lo ya. Asik. Pasang. Nah, itu. Udah. Gokil. Nanti gue
Lo ketiga mau. Mati sebentar sebentar. Tiga. Menyala. She trusts you. That little bitch, she never trusted. Okay, wait. Evie, no, Evie. Alan, I didn't mean to listen. call you that. She's Evie, I trying didn't to mean- I take didn't mean- control. You have to fight her. Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't! Kata semua langsung. Beda. We'll be together forever. Meledak. Akhirnya perjalanan panjang Bimo terbayarkan. Aja kene. Ya. Now do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Sweet banget. Oke, Udah, cukup sekian. Udah. Chapter 7 panjang banget, edan. Bimo tuh selalu bagian yang panjang. Salah gini, selalu pendek. Salah gue. Gimana kesannya mau? Pinggang encok mau? Lumayan, encok. Actually, gue Bola juga bohong. pinggang encok gue ganti posisi begini, begitu, begini. Ini lama hilang ya. Iya, nyender kan. Aduh. Oke deh, semoga menghibur ya. Iya, Chapter 7 terhibur ini. dong. Gimana sampai pegel banget jadinya. Sampai mau copot nih klipnya. Oke, jangan lupa tinggalin komen, di share, like, dan subscribe. ya kawan-kawan. See you. Kalau masih Lemes mau. Lelah. Oke, Oke. sampai ketemu lagi di chapter 8. yes. Bye bye. Salam ketukan. Dekat. Bye.